Lam shogo joto takte buhuk song nai tongnai rongno faidi hingke chong Tipra Motha 13ta sheet mankha abo chong joto siu bura buri cherai khonai o 13ta sheet mannai rokni education tei qualification rogle norok baksa saimanya phano tongbaina baksa ba kisasik saiman jago tongna norok baksa borok khini phano mano chong qualification no sawi manile tamono manai brok ni bagi kaisa no kok जों महायरावबो सैमानानि दरकार नांगौ फायरिबा फायदि इंगे जों 1 नम्बर नि फाइसिं थांनायानो सिनि 1 नम्बर अंका सिनि सिमना आमसाइनि सिनि शार बिसुकेतु तागलायबो गोबां बुट बायनो पास अंका सिनि शार बिसुकेतुनि क्वालिफिकेशन नालायानो बीए लॉ एट एलएलबी ऑनर्स 2007 टिप्रा यूनिवर्सिटी वो खालायबायजा फायदि इंगे जों सेकंड नम्बर टेस्ट नालायानो Sini second number onga sini shar onimes deborma bo ashram bari constitution ni taklai budba soi bobo kabang budba ni taklai ka faidi bini qualification ka BTech in computer science engineering Arunachal Pradesh bobo khlai phaijak no faidi inge sing third number na leni third number o sini shar Biswajit College Tagarjola constituency ni bini qualification ka postgraduate MS Sociology or postgraduate claimant ka Madurai Kamranch University 2010 bobo claim pajak no number 4 tongo sini Sharon Deborma Ramchandra Ghat constituency ni bini qualification ka 12 pass boys bozung school of bo 12 pass claim pajak 1984 number 5 tongo sini Sharmanov Deborma Gulagati constituency ni bini qualification details ka diploma in a pharmacy RIVSAT 2008 bobo claim number 6 tongo Sopana Deborma Agro Mandai constituency ni bini qualification details ka 10 pass claim bobo 2019 bishi number 7 tongo Chittoranjan Deborma bini ke Ambassa constituency bini qualification details inge postgraduate MA Economics NEHU Shillong 1988 bobo claim number 8 tongo sini Paul Dangshu bini qualification details inga 10 pass 2009 bishuo bobo 10 pass claim number 9 onga sini Sonjoy Manik Tripura Korbu constituency ni bini qualification ka 12 pass Noton Bazar School 2002 bishuo bobo Noton Bazar School lo 12 pass khlaijak number 10 tongo Nondito Devor Mariang Raima Valley constituency ni bini qualification details ka 10 pass 2000 bishuo bo 10 pass khlaibajak number 11 tongo Pathanlal Jomatia Ompinagar constituency ni bini qualification details inge MA graduate Tripura University 2007 bishuo bo khlaibajak number 12 tongo sini Philip Kumar Riang Kanchanpur constituency ni bini qualification details inge MA English Madurai University 2009 bishuo bo khlaibajak number 13 tongo Subud Deborma Chorilam constituency ni bini qualification details inge MA Philosophy Hill University Shillong 1998 khlaibajak honke am sungo 13ta sheet Tipra Motha apply ingnai rongni qualification and details o video no bahai nangjaga ei norok bo constituency o khobjak ei bubagrana norok kubui bukhabai hamjaga hange o video no je mansa like di te share book lai ready hambai